Bog ekipa i dobrodošli u još jedan vlog. Evo kada vam velim, nije bilo sad vlogova jedno vrijeme iz tog razloga jer imao sam jako puno posla oko auta, jako puno posla u firmi, jako puno privatnih stvari koje sam rješaval. Tako da u biti zadnji vlog je bil, ja mislim, Gran Canaria. Tako da ovo malo kaj mi ostane slobodnog vremena kad otidem nekam na trku, pokušavam se maksimalno fokusirati da obavim posel, da uživam, da ne moram razmišljati di kaj posnimam, koga posnimam, kaj bo ko rekel i tak dalje. Tako da dal sam ostalima GoPro, ostali su to neke sitno snimali, ali to je bilo uvijek tak snimljeno da sam imao jedva za neki highlight od 1 minute do 2 minute. Nisam imao materijala da bi napravili nekakvi vlog. Sad budem snimil, probal budem snimiti danas i sutra. Da to odmah napišem na ovu. To je zadnja. Da se lijepo ponovi to. Lijeva desna. Ova je zadnja lijeva. Snimal budem sad vlog, probal ga budem bar snimiti, evo danas je petak, vozimo sutra i preksutra, znači subota, nedjelja, hill climb na kojem debitiram, znači prva utrka čistog brda, prvi put bez šikana, bez čunjeva, bez ičega, znači čista cesta, prvi put u društvu najboljih i vozača, legendi tipa Niko Pulić i tak dalje. Baš sam uzbuđen i jedva čekam startati i kaj da vam velim, sutra, danas već vozimo auto, evo čistim si gume lagano, sutra imamo 3 treninga, prek sutra u nedjelju imamo trening i 2 trke. Ne očekujem apsolutno ništa, ali idem se baš prepeljati, idem uživati i tak dalje. GoPro budem stavili u auto, znači i treninge i vožnje da vidimo di smo, kaj smo, jer evo krećem u te čiste hill climb vode i htjeli bi, ako ne sljedeću, znači za iduću godinu otpeljati cijelu sezonu, tako da dobro mi bude snimiti svaki kadar i da se naučim dobro te staze i sve, tako da manje vremena gubim na neku pripremu, a više da imam vremena za neku koncentraciju. Niš ljudi, evo, opet bom dal GoPro nekome, nadam se da bude to bolje snimil, ako ne budem ja uspjel, i nadam se da budem uspjel najti materijala za nekih 15 minuta nekog normalnog videa, da vam napravim vlog i da vam pokažem u biti kako budu izgledala ova 2 dana natjeravanja po Sljemenu. Ljudi, vidimo se, bok. Koji ti ovo je zadnja desna? Bog ekipa, evo vozimo pomalo Ibicu, odlučio sam se iti po cesti jer mi je pol sata, 40 minuta vožnje, a dobra je cesta, nigde nikoga. A prikolica mi dolazi tek negdje u 9. 10. mjesecu, tako da nije mi se dalo ići opet do sponzora žicat prikolicu, pa sam se odlučio malo da idem po cesti, a Kuprica se već dugo nije vozila po cesti, tako da je ovo malo dobro i za nju. Ništa, evo, sad je skoro 2 sata, idemo prema Pili, iza mene Delimar Racing Team, on ide na prikolici jer je on malo s daljega iz Čakovca. Ništa, posložili budemo bokseve, ostavili budemo tam aute, uzel sam si romobile, idemo se pomalo učiti stazu. Delimar je već vozil to dosta put, tako da njemu bude sigurno puno lakše, možda mi bu pokazal negdje neku caku. A ja sam ko spužva, upijam, prvi put idem i tak da nema očekivanja, lagani sam, kak bi se reklo, ko oblatna i jedva čekam startati. Budem posnimali još ako bude kaj zanimljivog, jer tam je već Pulić, Poropat, Radola, vidio sam da su već svi tamo u boksevima, pa bomo malo prošli tam s GoPro-om i vidimo se sutra na tehničkom pregledu, znači sutra moramo napraviti kompletni tehnički da dobimo performance faktor, da nam odrede klasu koja bude 4A. I to je u pravilu to. U 12 sati nam je prvi neslužbeni trening, u 2:30 kreću službeni treninzi. Tako da uspinjali se bumo 6 puta na Sljeme i evo, nadam se da bude sve dobro prošlo. Ljudi, vidimo se. Pilu. Znači pile nemam. Nema, treba
Evo vi Istrijani kad dolaze tu odmah su počeli šume rušiti. Ne, Riječani. A, Kako da, vidi, gledaj. Prošao je poropat i izletilo je stalo na cestu. Tako da, Marino, od brzine. ja ne znam. Ja stvarno ne znam. Pa malo trening. Išli smo napraviti džir gore dolje tek toliko da vidimo malo kak je s gripom. Evo ekipa, kak se uči staza. Evo ekipa, jedan čovjek koji se najviše trudi na brdu sa vlogovima i sa svim. Saša, moramo mu pomoći da dostigne lajkove. Vidio sam da si negdje blizu 1000 sabova. Jel tak? Jesi? Joj, da. Oko 900. Znači, svi vi koji mene followate, dajte zapratite, subscribeajte se na, kak ti je Limitless, je? Ne, Limitless je za onboarde, mada do ove godine stavljam i ove onboarde i vlogove sve na saša.radola, saska.radola. Eto ljudi, Saša Radola, zapratite, pomognite mu, zato jer brojke su danas bolje bitne Brojke nego... više vrijede nego rezultati, tako da evo, moramo, uz sve ovo moramo se baviti ovim. Da. Kaj očekuješ sutra? Prek sutra? Koji uvijek. Full I da sve dobro prođe. Da ne bude nekih iznenađenja, kvarova, ograda i tako to. Top. Ništa ljudi, vidimo se sutra na treningu. Bok ekipa, evo nas, subota je ujutro, danas 3 treninga, upravo smo napravili tehnički pregled, dečki su provjerili opremu, provjerili su homologacije, provjerili su sve kaj treba i ništa, evo lagano se pripremamo. Neki zovu kišu, neki vele da bu sunčano, mi smo zaširafali slikove, pa kaj bubu, čekam Beliniće, oni su otfurali auto na tehnički, tako da još kad oni to naprave, onda bomo krenuli s laganjem boksa i da mučim se z ovim naljepnicom za servisno vozilo, ne vrem ju nikako odlijepiti. Vidimo se. Bok ekipa. Ne, Domzi je glavni glubac. Daj Domzi, molim te. Jedno za ekipu. Bok ekipa! Inače Žirko, na aparatima. Ekipa, neko misli da je nama lako. Vatrootporne čarape, homologirane gaće, podmajca, potkapa, rukavice, kombinizon, kaciga, Hans, homologirane patike. Kad to sve obličemo, moram biti doma. Ajde, sretno! Hvala!
Evo ljudi, vidjeli ste prvi trening, prvi lauf ikat u životu na brdu, znači šalto sam četvrtu i mislim da petu, opće ono prvi put u životu sam šalto na stazi. Feeling je super, bilo je par greškica, par put mi je guzica otišla, ali sad znam bar kaj očekivat i nadam se da se budemo ubrzali jedno 5 sekundi, tu smo negdje na sredini poretka, evo s Delimarom u sekundi i baš mi je drago zbog toga. I ništa, evo spuštamo se dole, neslužbeni trening je gotov, kiša ono je bi ne bi na pola, tako da idemo prema službenim treninzima pomalo. Ljudi, vidimo se. Nije dobro. Kaj nije dobro? Prek Hansa ne ide. Ovdje je išlo prek toga, on se bu sad potegnuo tu. Dobro. Gdje su? Tu su, tu. Tu. Idemo se zabaviti. Smijemo okrenut sad tu kotače od tog šatora. Do plavog šunja. Okay. Od ovdje koš grije.
gotov, to je prvi službeni trening. Počela mi je lagano kišica padati, tako da nisam imao baš ajmo reći samopouzdanja, full pullova, 3.29 za drugi uspon na Sljeme u životu, jako dobro. Trenutno sam treći u klasi, iza Delimara, on je išao 3 sekunde brže i sad je problem kad pada kiša jako i stvaraju se potoki između na mjestima koji idu preki. Nadam se da mu se to do sutra posušilo, mada nisam siguran. Tako da drugi trening ni ne budem vozan zbog te kiše. I vidjeli bomo kaj nam sutra nosi dan. Nemam pojma. Evo ljudi, nadam se da ste uživali u ovom bordu, vidimo se. What? Kaj biš rekao? Ništa, evo našarafali smo neke kišne prema intermidijima za trening i išao sam se gore prepelati s Haburnekom, bilo je mokro i blatno, tako da taj trening neslužbeni mi je bitno samo da si malo ponovim stazu, tako da velim idem na tim kišnim gumama, a onda dalje bomo trku vozili na sliku, bomo vidjeli kako. Evo ekipa, stigla je nedjelja, race day. Ujutro je bilo još uvijek dosta mokro, tako da smo stavili neke, ajmo reći, kišne gume sa dosta tvrdim bočnicama. Probao sam se s tim otpelati gore i niti sam imao gripa po suhom, niti po mokrom, ali nisam iš forsirao i htio sam samo završiti taj trening da si još popamtim stazu. Nakon toga slijedilo je priprema za 2 trke. Čistili smo gume, gledali smo tlakove, pripremali smo se, ponavljali smo stazu. Pričao sam s dečkima okolo da vidimo ko vozi koji setup, dika, zaka i tak dalje. Svi su imali drugačija razmišljanja i svi su jedva čekali da startamo. U prvu vožnju ušao sam, ajmo tak reći, na glavu, htio sam čim bolji rezultat i to mi se malo obilo. Imao sam grešku kod jednog kočenja, izgubio sam 5 sekundi i sva sreća kaj sam ostao cijeli. A drugu vožnju, evo, možete vidjeti sad i kak je to sve na kraju završilo. Koji broj? Na S5 zaustavljen 136. Po tebi malo pogledaj.
daleko. To- Super si startao. Do šume sam došao. No, super si startao, čujem. Dakle, mi je sad jako mi je sad zgrijani auto. Dobro, držao bude. Malo stalo. Mogu ja još iza, Čuješ? Mogu ja još iza? Odi još. Tako, potrebno ostaje. To, dobro, možeš. Dobro, super. Super, stani. Ok. Ajde pomalo. Spremno je. Dobro. Stisni malo ta jaja.
svašta. Zadnji zavoj, ne znam uopće kaj bi rekao. Prebrzo sam došao sam van putanje i skoro je bilo svašta. Ali sva sreća, uspio sam se ispraviti nekak i tu sam zgubil sigurno 2 sekunde. Ali evo 3.27, znači zadao sam si 3.25, s ovim sam stvarno jako zadovoljan. I to vrijeme mi je doneslo 3. mjesto u klasi 4A iza Pulića i Delimara i evo stvarno sam sretan i ponosan zato jer ovo mi je fakat prvo brdo, prvi put na Sljemenu, sve novo i Ibiza je izdržala i evo jedva čekam da se spustimo dolje i da vidimo ostatak ekipe. Ljudi, vidimo se na proglašenju. Frajeru! Moraš gurnut glavu kroz prozor? A koji si danas? Treće mjesto, Topolovac Matija, autoklub Polarni. Drugo mjesto, Delimar Vedran Veki, DS Racing Hrvatska. A onda ajde, Polić Ivan Polki, nek bude prvo mjesto, autoklub Korale. Kad već govorimo nadimke, nek idemo onda do kraja. Ne, ti